Zašto se ne spremaš? Profesorice, recite mi, što smo danas učili? Zašto nisi pazio? Meni je osobno svejedno, ali moji kod kuće uvijek žele znati. Bože, kako se zove prijelazni sloj između kore i plašta? Mohosloj. A po kome je dobio ime? Po Andriji Mohoslojević. Josipe, kako ću ti dat 5 kad si jedva znao za 2? Profesorice, moj tata kaže, znanje se zaboravlja, a ocjena ostaje. Ajde reci Martine, što smatramo po Lubori najvećim uspjehom? To što se iskrcao u Ameriki bez putovnice. Ovo je mnogo bolje, Majo. Imaš samo 6 pogrešaka. Oh, divno, kako sam sretna. A sada da vidimo drugu rečenicu. Ajde Monika, pokaži mi na karti Sjevernu Ameriku. Hvala. Evo tebi 5. A sad ti Ivice reci tko je otkrio Ameriku? Pa Monika, profesore. Perice, zašto jučer nisi bio u školi? Profesorice, imam sam nesretan slučaj u obitelji. Što se dogodilo? Rodila mi se sestra. Reci mi... Ana, gdje je potpisan sporazum o prekidu Drugog svjetskog rata? Pa na dnu papira, profesore. Tamara, reci mi je li udaljenja Kine ili Sunce? Pa, Kina, profesore. Jesi sigurna? Jesam, pa Sunce se može vidjeti, a Kina ne. Dijana, ti ćeš za kraj godine iz Njemačkog imati 4. Profesorice, pa zašto 4? Zato da ja govorim njemački. Profesorice, govorim ja hrvatski, pa jedva imam 2. Nadam se, Antonio, da te više neću uhvatiti kako prepisuješ. Profesore, ja se nadam.